MP Beatrice Elachi ni umunyakenyakazi arimo yihanangiriza abarundi baza gufata utuzi hano tujyanye n'inyubako, utuzi two gucuruza, utuzi mbega utwari two twose ngo dukwiye kuba ari utw'abanyakenya. Arimo aravuga ko igihe kizagera aba bantu bose batanga akazi kuri aba barundi cyangwa ku banyamahanga bose bazana muri Kenya, igihe kikazagera nyine bakazigaragambya bakirukana abo banyamahanga bose baba baje hano muri Kenya gushaka ubuzima. Ikibazo ni kimwe, ni iki gituma aba banyakenya n'ubundi basanzwe n'ubundi muri Kenya badahabwa akazi? Ni iki gituma bakomeza kureba ubwo buzi buri gukorwa hano muri Kenya? Yuhuye n'umuntu ufite amasogisi, tuvuga ngo uyu ni umurundi, wahura n'umuntu uri kuzunguza amaposhete ya telefone ati uyu ni umunyarwanda, wahura n'umuntu ari umuyede ati uyu ni umurundi. Ibi bivuze iki? Hari abantu bari gucuruza mu bibanda. Ibibanda ni ahantu bacuruza ibintu byo kurya cyangwa se ibintu by'imbuto, hataba n'abanyamahanga baje gufata akazi k'abanyakenya. Ni iki cyatumye abanyakenya ubwabo aka kazi batagakora? Ese bo nta gishoro bafite cyo kuba babikora? Ikintu kigaragara cyo hano hatangiye kuzamo urwango hagati y'ibihugu. Ngira ngo muzi ibintu biri kubera muri South Africa, xenophobia ni nka genocide ariko yo yibasira abanyamahanga baba baraje gushakisha ubuzima muri icyo gihugu. Bo bari kwamagana abandi banyagihugu baza muri icyo gihugu. South Africa mwabonye ibyabayeyo, mwabonye amakimbirane South Africa iri kugirana n'ibindi bihugu. None ndibaza ibyo bintu biraje bigeze hano nanone muri East Africa no muri Kenya. Barimo barashaka kwirukana abarundi bose bari hano muri Kenya. Ngira ngo bushize mwabonye umurundi yishwe atewe icyuma n'umunyakenya. Uwo murundi yari arimo azunguza amasogisi, uwo munyakenya afata icyuma aramutera aramwica. Abarundi baramushyinguye, bararize, barihanaguye, ntacyo ubuyobozi bwakoze. None umva icyo uyu murundi wundi hano ari kuvuga. Uriya uhejeje kuvuga ni MP, ni umuyobozi ukomeye yitwa Beatrice Elachi hano muri Kenya. Uyu mugabo uri hano nawe icyo ari kuvuga ni umuturage we, noneho ntabwo ari umuyobozi. We ari kuvuga ngo niba uzi ko uri umunyamahanga uwo ari we wese, igihugu waba uvamo icyo ari cyo cyose, kuri tariki 2 z'ukwa gatandatu 2027 subira iwanyu kuko hano si iwanyu. Hano we aribanda ku kintu kijyanye n'amatora. Aravuga ati ni gute umunyamahanga hano muri Kenya akagira irangamuntu, akagira ikarita yo gutora, uzasubira iwanyu mu gihe tukubwiye hariya ku itariki 2 z'ukwa gatandatu subira iwanyu niba uzi ko utari umunyakenya. Kuba wagira ikarita ndangamuntu ntabwo bikugira umunyakenya, ntabwo bikwemerera kuba watora. Subira iwanyu. Hano arabwira buri muntu wese uri hano muri Kenya, yaba yaravuye muri Amerika, yaba yaravuye muri Cameroon, yaba yaravuye muri Sudan, yaba yaravuye muri... Ibi ni ibibazo nyine birimo biraba hano. Ukibaza ibihugu byo muri Afurika byungukira hehe mu kwakira abimukira baza muri ibyo bihugu? Tuvuga n'urugero, hari abimukira bava muri za Libya ukababona baje mu Rwanda, ukabona abanyasudani baje mu Rwanda cyangwa se baje muri Kenya. Abo bimukira bo izo ngaruka bo zibagezeho byagenda gute? Birashoboka ko waba uri mu gihugu udafite ibyangombwa, birumvikana ko nyine wakoze fraude, iyo ni ibigo byo birumvikana, ni n'icyaha gihanirwa n'amategeko. Ariko mu gihe wageze mu gihugu ufite ibyangombwa byo kuba waba uri no muri icyo gihugu no kuba wahakorera, ni iki cyatuma abanyagihugu bandi babakomerera nabi bakakubangamira? Ibi byerekana ko isi nta mutunzi ifite. Ibi byerekana ko isi nta rukundo igifite, aho umunyafurika yanga umunyafurika, aho umunyakenya yanga umunyakenya, aho yewe n'abavandimwe ubwabo bashobora kwangana. Ibi bitwereka iki? Ibi bitwereka ko abantu bazanye ibintu by'imipaka bashyizemo urwango rukomeye. Kuba umunyakenya ari hano avuga igiswahili n'icyongereza, no mu Burundi ibyo bintu yabishobora akabivuga kuko bose barasa, bose ni bamwe n'abanyafurika. Ese umunyakenya uri Burundi nibikomeza gutya we bizagenda gute? Ese umunyakenya uri Saudi Arabia, abanyakenya bagiye za Netherlands, bari muri Amerika, bari mu Bwongereza, abo banyakenya bo nabo ibi bari gukorera abanyamahanga bari hano muri Kenya bo niba bibakorera bizagenda gute? Kuna wa Somali
wale ambao wamezaliwa Kenya, ni tribe yetu ya Kenya, tunawajua. Na wale wa kutoka Mogadishu pia tunawajua. Hao watarudi Mogadishu, tumalize uchaguzi. Tukishamaliza uchaguzi, rudini Kenya, fanyeni biashara zenu vile mlikuwa mnafanya. Hata kama ulikuwa unakaa Isili, unakaa South C, unakaa South B, rudi ufanye biashara zako baada uchaguzi. Lakini ikifika mwezi wa 6 next year, all foreigners warudi kwao. Nyinyi sio citizen wa Kenya. 2010 constitution inasema Kenyan citizen. Yani citizen wa Kenya ndiye anapiga kura. If you are a Kenyan citizen, ndio unapiga kura. Lakini ukuje hapa, uko na akili ndogo, ati unadanganya unapewa ID na mlango ya nyuma, ati utapiga kura hapa. My friend, rudi kwenu. Rudi kwenu. So wa Kenya nyinyi pia nawaambia, nyinyi mnajua majirani wenu. Mnajua majirani wenu. Kama yeye sio Mkenya, mwambie arudi kwao mwezi wa 6 2027. Mwambie arudi kwao. Ujinga kama huu hatutaruhusu hapa. Ati 2 million votes, 2 million voters watolewe nje ya nchi, wakuje hapa Kenya waanze kutusumbua, kumpigia Kasongo kura ati tutam ya mama yao. All foreigners warudi kwao by mwezi wa 6 next year. Hakuna kudanganya mtu. Hakuna kudanganya mtu. So ni hivyo, foleni ya kupiga kura kwa kituo cha kupiga kura, tunataka Wakenya peke yao ndio wapange foleni ya kupiga kura. Peke yao ndio wapige kura. Hatutaki foreigners kwa foleni ya kupiga kura. Kama unajua wewe ni mtu wa Burundi, ikifika mwezi wa 6 rudi Burundi. Wewe ni mtu wa Kongo, ikifika mwezi wa 6 2027 rudi Kongo. Wewe ni mtu wa Rwanda, ikifika mwezi wa 6 2027 rudi Rwanda. Wewe ni mtu wa wapi, rudi huko. Yes, hakuna kitu kingine. One term is unstoppable. One term is unstoppable. Hiyo jinga ya kutoa watu kutoka nje ya nchi wakuje wampigie Ruto kura tumekataa. Hakuna kitu kaa hiyo.